29-godišnji Goran Pešić je u novo mesto došao nedugo nakon što je u rodnoj Srbiji diplomirao hemiju i biohemiju. U društvu za razvijanje prostovoljnega dela volontira od 2012. Poslije isteka prvog ugovora Nišlija je odlučio ostati u Sloveniji. U prostorima društva sada djeci doseljenicima drži dodatne časove iz prirodnih nauka. Ne mogu im pomoći roditelji jer zbog jezika, recimo te isto njihove mame nisu završile možda ni čak osnovne škole, očevi rade preko celog dana i tako da nemaju vremena. S djecom koja dolaze većinom sa Kosova i Albanije, ali i iz Bosne i Srbije, Goran uspijeva ostvariti blizak odnos, zbog čega ga kao učitelja i prijatelja iznimno cijene. Smer, ker rabim pomoč za matematiko in fiziko in kemijo in biologijo, mi zmer pomaga, je zelo prijazen. Je kot prijatelj, ni tako kot učitelj in zelo rada delam z njim. Goran djeci koja u društvo dolaze pomaže održati vezu sa vlastitom kulturom. Kao zagriženi plesač poučava ih i albanski folklor. To su deca koja vole da plešu i nisu imali nikog ko bi im to pokazao. Ja nisam stručan za albanski ples, ali sam plesač kao plesač, pa sam se tako malo sa interneta poskidao neke korake, malo po svoje prilagodio koreografiju toj deci, tako da sada nastupaju sa tim plesom. Goran je i aktivni član folklorne skupine Kres, surađuje i sa Sportskom unijom Slovenije, a radi i na pripremi slovenskog mjuzikla Ljubezen vse premaga. Iako mu volonterski rad pruža veliko zadovoljstvo, Goran traži i plaćeni posao. Ja sam išao na par razgovora gdje su pored mene bili još prijavljeni 5-6 Slovenica. Na razgovoru su rekli da je super, samo što naravno prednost imaju Slovenci u tom primjeru, što je meni je logično s jedne strane, s druge strane mi je pa žao. Danas se, zahvaljujući odličnom znanju slovenskog jezika i uključenosti u sve segmente života novog mesta, Goran u Sloveniji osjeća kao kod kuće, a prihvatio je i slovenske tradicije i kulturu koje su ga u početku uzbunjivale. Kad te pozove Slovenac na ručak, on te ne pozove kod sebe kuće, on te pozove negdje u restoran. Ja ne znam da je to, ali zato što ne znam da kuva, ali zato što nema vremena. Kad te pozove na kafu, on te pozove uvek u neki kafić. Sam rekao da imaju kuće, mislim, s polja super uređene, dvorišta, za unutra ne znam jer me nijedan nije pozvao. Danas su Goranu veoma poznate slovenske kuće iznutra, kaže i da su ručkovi odlični. Za potpuno ostvarenje svojih potencijala ovom svestranom inženjeru hemije i biohemije u Sloveniji je ipak potreban stalni posao.